किपुया त्रि रत्न कीर्ति बिहार समग्र ज्ञान बाला भजन खलय कुशाले किपुया खास्ती न्यने बुद्ध पूजा लिसे परित्राण पाठ व शान्ति स्वस्ति पाठ जुगुदु भजन खलय नाय जुलुम साक्य सभा नाय श्री आइतबाजुको च्याजोले युद्ध व प्राकृतिक प्रकोप पाखे हलिमे खने दुगु कोरोना भाइरस डेंगी फोका मानवीय व प्राकृतिक विनाश मजुइमा व विश्व शान्ति कामना यासे थेरबाद महायान व वज्रयानी बौद्ध गुरुपी पाखे बुद्ध पूजा परित्राण पाठ व शान्ति स्वस्ति पाठ जुगु ख ज्याजुले बौद्ध अध्ययन विषयले स्नाकोत्तर पूर्व गोपी व्यक्तित्व पिण्ड सम्मान यागु ख